Nan yon ti village bel ampil, yon kote ki plen ak flep yeboa ak zwazo, te gen yon ti fi ki rele Lili. Lili te gen yon ke dos epi yon curiosite sans limite. Chaque matin, li leve bien bonnet, li gade solèy la ap leve, epi li di, merci Bondye, pour tout bagay bel ou fe. Man Lili toujours te raconte l'histoire sur Lanmou Bondye. Bondye kreye tout bagay, man te di yon jou pandan yot ap mache nan jadenan. Li renmen ou plis passe tout bagay. Powell sa yote rete nan ke Lili, epi li toujours te mande tet li ki jan li te ka kompran Lanmou Bondye plis. Yon jo, pandan Lili tap jwe ak zanmi li yo bo la rive a, li tande yon ti bri. Pi. Li gade bien epi li we yon ti zwazo ki te tombe sot nan yon pie bois. Zel ti zwazo a te blese, epi li pat ka vole. Lili kori al pran ti zwazo a, epi li kembel dusman nan men li. Hov ti zwazo, li di. Pa inquieteu, mwen pralede. Lili menen ti zwazo a la kay li. Li te prepare yon ti boat ak toalmo po ti zwazo a domi. Li bali ti gut lo ak ti gren manje li te jwenn. Ti zwazo a te santi li an sekirite. Man Lili te entre nan sham nan epi li sori leli wesa Lili tap fe. O gen yon keki renmen ampil Lili, man di. Bondie Renmen no mem jano renmen ti zwazo sa a. Lenu bezwen li toujours la pou nou. Powell man Lili yo te fel reflechi. Bondie Renmen mem lem santi mwen feb oswa mwen bezwen ed? Lili te mande. Oui Lili, man repon. Lanmou Bondye pa jam fini, li toujours avec nous. Pandan plizye jo, Lili te pran swen ti zwazo a. Chaque matin, li bali manje epi li pale ak li. Owe Bondye pran swen tout sa li kreye li di ti zwazo a. Mwen vle ou santi o renmen. Apre kek jo, ti zwazo a te komanse bat zel li anko. Li te fe ampil efo pou vole, epi yon matin, pandan Lili te louvri boat la pou bali manje. Ti zwazo a te vole bien wonan siel la. Lili te gade lepi li suri, men ke li te santi yon ti la pen. O fe yon bon travay Lili, man di. Le ou renmen san kondisyon, o montre Lanmou Bondye. O ede yon lot kreati Bondye, e sa fe Bondye kontan. Nan mitan la nuit, Lili te ale nan kaban li epi li la priye. Merci Bondye, paske ou montrem ki jan pou renmen lot moun. Merci paske ou toujours la pou mwen mem le mwen feb. Mwen vle renmen mem jan ou renmen nou tout. Depi jo sa a, Lili te komanse we Lanmou Bondye tout kote. Li te wel nan solèy ki chofete a, nan flek ki louvri chak maten, nan sori zanmi li yo, epi nan Lanati tout otol. Lili te komanse de plis moun nan kominote li. Le li we yon gran moun aje ki ta pote yon gwo panyen nan mashe a, li te kuri ale del. Bondie Renmen o, li te di gran moun nan avek yon sori. Yon lot jo, li we yon ti gason ki te shita po kont li nan laku le kol la. Lili te ale bo kotel epi li di, o vle jwe avek nou. Ti gason an te sori epi li repon. Oui, map kontan ampil. Apre sa, Lili ak zami li yo te fe yon ti sek pou la priye, epi remesye Bondye pou tout bagay. Yo te aprann ke Lanmou Bondye pa limite. Lanmou sa agen pouwa pou chanje ke moun ak fe moun lan yon pi bon kote. Pandan Lili te kontinye grandi, li te toujours sonje ti zwazo a, epi li toujours sonje ki jan li te aprann sou Lanmou Bondye nan ti aksyon yo. Li te kontinye rakonte Istwa sa bay zami yo. Li te di, leno renmen lot moun, nou montre Lanmou Bondye. Chak ti aksyon nou fe ka fe yon go diferans. Ti Istwa Lili te tunen yon leson ki inspire tout kominote a. Timoun yo a gramoun yo te komanse de plis yon lot, yo te pataje manje, yo te bayrad moun ki te nan bezwen, epi yo te ranmase fatra pou fe village yo pi pwop. Lanati a te reflechi bel bagay yo tap fe. Zwazo yo te chante plis, fle yo te grandi pi fo, epi moun yo te impi kontan. Tout moun te realize ke Lanmou Bondye se yon kado yo te ka pataje avek lot moun. Yon dimanche maten, pandan yo te nan l'eglize, pastea te mande, ki moun ki vle pataje yon bagay sou Lanmou Bondye. Lili leve men lepi li di, Bondye Renmen nou tout, mem le nou feb, li toujours la pou nou. Si nou renmen lot moun mem jan li renmen nou ka fe mon lan yon pi bon kote. Tout moun te bat bravo pou Lili, epi yo te apreshe Powell saj li yo. Apre servis la, ampil moun te vin bo kote lepi yo te di, merci paske ou fe nou sonje Lanmou Bondye. La vi Lili te tunen yon exemple vivan sou Lanmou Bondye. Chak kote li te ale, li te pote ke kontan Istwa ak Lanmou. E mem jodi le moun nan village la sonje Istwa Lili ak ti zwazo a, yo toujours sori epi yo di, Bondye Renmen nou tout, e li vle nou pataje Lanmou li ak lot moun.